MLA ke South Shillong constituency Ubasan Bor Shulai, ha ke Arterik Urisa ahja Arfusau, ulalum ke Jinyalang ya baro Kishnong ki bahab hapo cantonment, ban ya peliu jingmut halor ke Jingkenre Udrugs, bat halor ke Jingyo alat ki beriu ki banabar ke jela, ban buhai Shnong ha kitei kitai. Ha ke ni ke Jinyalang lawan ban ya don ringkat ADM ke East Khasi Hills, DSP ki nong mi khmat na ke tenat Labour, kinong yang lam shnong mat ki pat ba katai gathai. Ya kani ke Jinyalang, lapin long hadian ke Jingsha Kemno ke Aisyah Khatun, ke baju khot sin ke Pahari, halor ke Jingdon Kti ha ki kam khai drugs, ha kani ke sngi laya keren ru, halor ke Jingdon kam jong ki trayeng, ba haba ki aiwai ye ki briu, ki bawan nabar ke jilla, ba ki dei ban pan ya ke police verification, bat epic card, bat ru bam dei ban aiwai ye ki briu, Beladon bintah ki kam khai drugs. Mentakasi keladon ke meeting kerpang bagi laya khot. Nak kalian menjong aku MLA jangan ada containment area, kebahe bagi containment area. Dah hidup kilami pun iki jing boot nak kinong susdong. Jangan ada containment area Celuk Barat, bahapa Celuk Barat, Pertun Bazar, Lor Pertun Bazar. Tengahlah kot kerki na ina jalan akaba lawan mi kepada ki CEO juga Shillong Cotton Board bat ki officer nata na juga police department juga nata kalian juga district administration nomor DC office lawan official napo ke labor department lawan napo ke anti narkotik task force department ilawan kalian juga ada kalian memiliki infiltration branch dan tabat kini try kiba di trying hari di hakin ke jaka containment barokat nanta kiseng bahalang di sengleng kumi seng samla sports club ila yakatlang Kidor Barsunong pemarjan gitu nang nega Kidor Barsung di yang village council jangka Polpen Badar, Lor Polpen Badar, Para itu nru kada nang teda po moba, Kidor Barsung moba, Kidor Barsunong nong sopot naman bagi ada ke border marjan ya fatlang. Dia keladlong postunat ke bangilaya keren ke ba yada ya ki artli ki issue sebentar si kada kajing jelai jong kajing di drugs, kajing di drugs, nada kajing bun jong criminals, kajing bun jong nong team kijing kibala penba pensier ya kijing songsun ya ginong songsunong tengah na containment area ini ginong di drugs ginong tu nong tim kila pen triam ru ya ginong songsunong asor sulong bro koi bat kapsor siwi jakaru atim de ngile sokyang ngile yakon yang na jalan de hakaba kitun katuan lagi di points ki ngile ya keren kamtam hadin ba kawai na kam mafia nong khai drugs ke nong de drugs ke ba keladi ke mafia jong drugs peddlers dan ginong khai drugs ke ba cerkai hitam angnya po melia jungi ke ba sa hakane konsumsi ya ke ba mikmat manga ngken dak bacai ka sa hakane konsumsi ba mikmat manga ke ba la kem sausi apo polis bat kane kane jing syakem ke basan sin lai dang citeo mencua ke kerteng ka Aisyah Khatun Isya kadai napo Dhubri Asam kalau suwan sawai hangne apo Lor Polten Bazar de dang menciteo kadai ka Aisyah Khatun ka ba bra kerteng kumka ba khot kerteng sin kumka Pahari lade ke mafia ke bercerkai ba de hakaba men hakane na kalian juga police department da ke trailang bat ki nong song snong village council di Dorbar Song Pemarjan layo kem yaka cipun drugs bat layo ro ka pisa ke bedi drugs tangah po kumbala yo kubor tangah po argenta arpunyo hajar keladi yo grok berkata pisa layo gede bat la sis de pulis bat drugs pobun ba te ka hadin bakaliami kalau stream tumut ngana kalian juang akhwat ngana jalang kalau ngobos tunat ke ba kita kat tu ke arti ki issues kawai ka berega deke jing you know drugs
kinong D, kinong kai, kinong D, kinong kan ni kebalangop drugs. Te kabar kadai kinong wan song inaki ikibanabar kiniki immigrants bagi orang ni kinong wan bahasa pergi na sabar kini kalau lagi ni labor ni buat trade hakiwi wiki kam deru buat trade belan lagi wiki kamru ngilai keren ha dah kabang ngilai kerpa di traying ya kerpa di traying ba ngi create awareness lagi enlighten lagi percaya suku lagi akaba kini kani issues peningkong akaba yung drugs kana issue of drugs concerning menta kasih ke pengalakot yang ngejalang kalau tang ya ki nong yalam nong song sunong jong kana ka cantonment area akaba an katu kana si batayong at sokot pat namangangan ngami pat iki artli ki area kasilong cantonment board area berkasilong municipal board area de namar baka kamjur kada kam drugs ki area ngala kot no syam ta sina po cantonment board area pat hadin kana ngat sokot pat sa kasilong cantonment board area kada issues ke yau drugs kalong ba gan pudi ya ka bangalabu in suggestion lengba jong ka district administration ba ka DC SP jong police administration branch ka anti narcotic task force but kiwi to Silong Cotton Board but kiwi mulai dalang kalong ba nagkaba kongsan ang ne nansupuli ya kan ne the issue of drugs in Silong area is very serious to kalabiang tu kaba kongsan ang ne namar ba kadon kada kaan kaba what iki trying what you trying ubaying yakini kiba kai drugs seperti drugs kadon kaan yang ne kaba kin sakem bagi capangan akan ada ketentuan arpusan E ada section arpusan E juga NDPS semua ada NDPS ada Narcotic Drugs Psychotropic Substance Act 1985 ada kamu kebagikan tang yang tu undang di drugs dan undang di drugs kalau terakhir kabai wayau undang di drugs baru undang di drugs sangat lang hal juga kadang kamu kan berpercaya kadang kebongkongsan pak dia aku bayar dia gini nongwan berlak mana giwi state kabang ilaya stress bahangnya ba abakiwan gini ban abaning kongnya gini ban dia polis verification lani kena kesan fikir kepala pet minyak lalu warna asam dan dubri udah orang itu verification abaki wan belas kemudian kita bendon di konduktor lagi deki lokal lagi non lokal di beberapa kami di lebor di mana coba juga meleksin ini don kena kaan coba jadi berbiang ikut Islam ke polis verification berkiwi ikut Islam di dalam kita bendon di babiang dia katakan ini kebangi ya keren bahaya ki ane kalau longu kabasai ba ya kini genuine non tribal lani kini non kasih di belakang lah kita mencenung di belakang ikut Islam yang kini yang betul tam yang ada lebon semua tapi Islam bayi ini bawa nabar ini berlong biang ikut Islam kamu tam polis verification lagi wana puasa kini dan polis verification asam nabihar nabihar berputar kata-kata yang kebangi Yuan berpercaya berbabun ini kita try Jakaru labun bun sistem Kim Jutip bahkan yang kaan kata kamu judan bukan kaan kata teman-teman kita pergi bahkan yang kaan kata tegak krim awareness kami kiru kita sang mencari pleng lalang aiwai yang beri drugs ngarungan ngan cak sejil ngan capan kadang-kadang kita bagi pencai bagi timdet bagi Jutip bahkan yang kaan kata kalau mungkin layaro asibun kalau air bersim ya gitu kiba bahan kiba miat kiba imbiat tengmun kalau ba kibun baruang ne kiba tang namenta kabaywa kadan mlaban banlan kan kiba lesi utrai barang ne kabayi kalau sanajar barang ne uang ngala ban songwai tang lai hajar war banabar kan biang kalau sela kibi itu bisa usua tang bayu sanajar kila kemen intip lem kot kem sela
kita kan babuan pino kini iki begini ya kan tasi kapan nande sakman kira rairu bukan ingin sa tahu ya komiti ya kan ka bangin sapa cara government lembaga deputy commissioner deputy commissioner ya kan ka komiti apa karena komiti dan dia trailang berki concern department bagi government bagi sedang ban ya no dia let ban cek door to door dah kebangi apa kilet dan cek dengan komiti kan let rungkat dah kacing ya senrama nadu ke police department nadu ke labor department nadu ki official juga anti nadu task force nadu ki infiltration branch ya lang kan kumkai begini kalau ngakam ke bi let cek ru le according to the law kerana bukan long ke bayai bayar dan ben makan kan dua ke becer kai kan ke pari lo ipi ke mafia tengmur kini ki batrai batka kan ke pahari ka Aisyah Khatun kan muslim tekane mending batrai tangi lagi sibat ka kamai tangi lagi sibat kakak dan dua entire sulong bersabar sulong ru kan kumka police input kabangiru itu kita kibri jo ka min ka dei maka kala kada dua ka toki ka ba pi ka saman pur senong kondong badai kada dua nang ne saman pur ba so pe dan kondong semua korwat sewi ne ayo min ka dei maka kala kadon ko kontrak apo asam pro koi konon is pro koi kibri jo ka tadi ko we na ki mafia ki ba cek ba kabala tre ya kam bun nga ya kran ne ba ki police lu Kim they but accept yang mereka false FIR. That is very serious. They should not accept the false FIR. Arslam mensua, karena kita juga beriu, apa usi, jangka jalu para ulakem ya kan kalau kapisah kan rok semua lah aja kan benar kan. Lagi komplit gini untuk semua makan rok sekali kem lah yo. Karena kita beriu, kata lontong loya. Kali ay ka false FIR ka FIR complain kala cho sopo SP ba uneu usi apor one rate one molested one le ba kore ka adu budu usi sasus mana kana ko pikli ma pi busket tris dong jongka nong sopo aba kialet nakasnong kialet nakasong marsag samlaman sa kidos nong begila i begila awan begila tip begila warna drugs apa begila gila ban kem gila yo kem itu drugs kaf lengbau pelidar sama kepacar kaya ba mafia ba kalau ada sautan mut pelidar kapisa kapla pelidar pelidar wali cho SP file FIR yo sekretari dong boleh yang kamu ke bawah te ngaman dengan orang itu he polis bagi baik bah mentah mana ma biru la bisni yano akan sulit FIR tu kem no ya verify cua ya kan antecedent juga kata FIR lagu mentah tunggu tak musuh file FIR bro kan file FIR juli kem lu ya ke pemdai itu pi tentang tarau ngada kan bahasa ba inom juga FIR di accept verify mendai ban accept ini false FIR